Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi ma Allah la quwwata illa billah. Ma Allah kullu ni'matin minallah. Ma Allah al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfauna biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada laun imai nari pangulo tandra syukur tandri gangkatan lor sisi arajanna pengalla ta'ala. Rilalanna wattiwe pada saat sekarang ini Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang kena weringi pung Allah Ta'ala. Gangkana ia naruh isukuruki ribu nga motok tak boleh ritin rota riwat tut tak bunga pasat ding boleh ritin rota de gaga werikada kami nam malabbi ipu ada kecuali kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Selanjutnya mari kita persembahkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mapamula onna bunga motok tak latuk maka kwewe rewat tunna bunga pasat dingi biasa tu angka mak bicik-bicik biasa mau tengkalingar mak bicik-bicik biasa aweng kalinga pasti angka mak bicik-bicik kada ditopa bajang atin romok ko yono makanya mo tomatin ko subuh makwe cinampak pi biasa tuh angka bicik-bicik ki makarodi ketika ada bisikan-bisikan seperti itu ternyata dia ini jampangi motomuki loki WCW kemudian cemeni erto cemero kemudian makjene dan seterusnya. Kemudian kita berangkat sampai di tempat ini gangkana mas sempajangi ipegoi pasuron pung Allah Ta'ala
Sininna yang menghalangi itu, sininna roding rupa kawase-waseki. Semuanya kita tanggalkan. Yene ya sengi jiwa merdeka sana. Jadi maka kewe kita ambil tema merdeka. Tabe yer biasa nari maka di merdeka aga ilalna pikirat tak. Merdeka. Iku maka di merdeka maga sana. Bebas. Nasa ngelene bebas nari ku merdeka. Para lengi bebas, lengi merdeka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nariko angkat maka desa yang merdeka bebas, bebas segala-galanya. Agi milih pegau. Dia agak berjalan, agi milih pegau. Ini ya sengi amalinga nga sana. Ye. Tomali nga sana itu. Tomalingim itu makaro, dia di makan pareng. Aja mampareng nga. Ye. Agi milih pegau. Ye. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, yang namanya merdeka, itu tersirat di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa wattuna Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattuna Nabi Ibrahim, angkana pikira yang ripung Allah Ta'ala, makan rini akalanna. Yerwatero, wattuna nai tanah witu ini, anak witu itu tasang itu, anak bintangi kuriasero, ya. Cenga ko langi. Nagambarkan ipung Allah Ta'ala ko kurangi. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Riwatuna wannini yer Nabi Ibrahim cenga ko langi. Ra'a kaukaba. Naitai anak witungi bintang di langit itu. Qala maka den Ibrahim hadza rabbi. Yene puaku ye. Yene puaku ye. Falamma afala qala la uhibbal afilin. Riwatuna lanya na witungi nasawa polisi yangi lanyai takapui aswe lanyai. Maka dai Nabi Ibrahim ai tania puai nasaba lanya. Tania puai lanya. Tadengi. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya falamma ra'al qamara bazikan qala hadza rabbi. Riwatuna naita si ulangi. Naita ulangi. Kada ya maraja na yan awitangi. Ini lebih besar dari bintang ini. Maka dai Nabi Ibrahim hadza rabbi. Yana pakwe. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ai tania apa ya mage nasaba yeku asai paje macaya lanyai cahaya na narikosai yemi ku nimi nama caka ya. Kemudian falamma ra'a syamsa bazigatan qala hadza rabbi. Riwatu dan itu masat soe maka dene Ibrahim ai yene puangi lebih maraja na ulangi maka dai hadza rabbi hadza akbar. Lebih maraja na ye. Lebih maraja na witungi, lebih maraja na yang ulangi, yena puangi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ternyata lanyemui pada akhirnya matahari itu tenggelam. Nariko narapi mangeribi lanyai mata soy. Kadai pikku carana yesangi puang lanyemui okko ni makan dani akalan na makan dani yalain ni wahyu ripung Allah Ta'ala. Maka dari Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Majapuia wajjahtu lau pangolur fakku lu pangolo sinna wa takaleku ye lu pangolo tiku lilladzi fataras samawati wal ard. Puanna langi puanna tanai. Puanna yorna roitongero. Puanna ulangi. Puanna matasoy. Hanifa. Nrale ka polikor. Ye. Wa ma ana minal musyrikin. Tangan kaya tahu? Mapak dua. Yene asa merdeka ye.
Agi asa merdeka kue. Sininna waddingnya halangi ki. Sininna waddingnya ro salenna pung Allah Ta'ala. Menghambakan diri kepada hamba. Untuk palanya manangi. Mengoloki kupung Allah Ta'ala. Jadi esangnya merdeka. Yang dari itu menghambakan diri kepada Allah. Ipapuata leto kupung Allah Ta'ala. Upana engkau tahu. Selain daripada ini, ipuate oko, yan naro, ipuate oko, napas sunnah, ya, napas sunnah matoroi, ipuate oko ramparana, ipuate oko jabatana, nasabari waramparana nadena sampajang, nasabari jabatana nadena sampajang, nasabari yang lain itu, nadena ngolok kupung Allah Ta'ala, maka ini ya sangi, todena merdeka sana ya. Yeah. Jadi di mana yang kaya diri merdeka mana ngi? Merdeka mana yang sana ya? Nasabak magai egana wadi pakawase-wase ki. Egana wadi halangi ki. Maka itu isale mana ngi roh? Maka kita dianggap idi ya satu merdeka sana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata ini yang banyak dibuktikan ini. Itu narik ko angka selain pung Allah Ta'ala, ya biasa angka yang enggak ro maker biasa ke yondro matena biasa angka yondroi magasan naro ya pada nariko yero malade ipuji ro saliwan pung Allah Ta'ala biasa tu yero tawiro nariko iritai pak kita mata ya apalagi yang kita rasakan denul letan natawe jiwanya tidak bisa tenang. Magin akaro, magin akaro. Nasabatin na merdeka. Nariko malasay to makaro, toliyero na salasayro. Kadai ang kasi masenga sinasero. Melo silo ipandre-pandre. Nariko din ipandre lasay siki. Yeah. Ye to makero denule tenang makaro. Denule tenang atina. Ye denule. Untuk menenangkan ini lah, yun ang kakalima. Ang katu kalima nariko po yoro, nariko makan jami bate tetapui, makan jami bate ta tembus okotita, itu akan menenangkan itu. Biasa kimita to malasa, ang kato malasa, tanamui, dia nagaga, pada ko din na malasa, pakita matatami itu malasa. Kada man mamosat ding, iya. Magin akor pak. Nasabade na tagatong okor lasana ro. Iya. Tidak ada ketergantungan ke situ. Nafawil natin na makada. La ilaha illallah. Degaga mapak japa kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Nariko ang katopwa de makaro, namo malasir tahu itu, din anda sarasa. Iya. Nariko ang katau. Tembus sokotin lagi kalimat la ilaha illallah ini. Namo makura waramparana. Namo kasiasi. Dia nama susah itu tahu itu. Dia nama susah. Nah sahabat biasa kita tahu. Nariko sirunto ki toli susana na pau. Biasa kita makaro. Na sirunto ki toli lasana na pau. Asal sirunto ki dia nak manyamang. Dia nak manyamang. Wah masih sasi kaje. Maga si kakade mura si kamasasa. Maga si kade mapadi si jabataku ye. Maga si kowe yang kaje. Mapadi si dasar dingero siwan ni dewa tinro. Upana pana si runtuk itu dilasana na pau. Upana pana si runtuk itu lipat dina na pau. Jadi tahu ye dia nak manyamang. Dia nak manyamang tahu ye. Selalu penyakitnya, selalu susahnya. Tahu dia merdeka sana ye. Tahu dia merdeka. Jadi matanda tentunya merdeka migalada susana. Jadi ketergantungannya seperti itu, yene kalima ya, selalu kita ulang-ulang ini. Makanya itu maka dia Nabi tak jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Fakabarui tak dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tapi sifat ko tidak. Degaga beri dalik kecuali pun Allah Ta'ala. Degaga pak japa kecuali pun Allah Ta'ala. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali pun Allah Ta'ala. Dega agama beri hidayah kecuali pun Allah Ta'ala. Nariko sebagai pendakwah, sebagai juru dakwah, sebagai guru, nariko nak napa kita dia nama susah.
Biasa kita minta guru mah susah. Maaf nanya. Doe, rajin pagi Pak Guru ya anu. Sulan nih Pak Guru mah baca dia maca. Tau guru maka sana, tau maksud sana ya. Si tahun ni nasi Pak Guru dia maca. Nareko angka guru makar Pak masih saya itu. Magina sama alena melo pamace tawe. Alena melo pamace tawe. Maksud sakit itu. Pada mi di pacar mah. Kada wae doe. Kesagan je lai singgu ye rodena je nama rumah. Tali pudai pudan dia nama rumah. Maksud sakit itu pacar mah makero. Ini pacar mah hanya menyampaikan. Tapudan ni bawa tawe. Iku melo berubah dan berubah. Elo nama ni Allah Ta'ala. Eko ini melo perubai. Maksud sakit. Dan inilah yang pernah yang parang Nabi tak. Ya Nabi tak kasih maksud salah dai. Magana maksud sah. Amore na lagi dia na salang. Kakak maksud sah Nabi tak. Puang pakanjai kasih. Alengi hidayah kasih kade. Maka dia pungalata innaka la tahdimam ahbabta. Walakin Allah dimai yasha. Mak tanya aja ikut mak bere hidayah. Pungalah Ta'ala mi. Apalah tu na bawan. Hanya menyampaikan. Ini guru menyampaikan saja. Menyampaikan tadi di pemacai. Pemacai. Ini tomotoy. Aja nih di melo. Ya silat dasar dingwe magi jangan kana nak makwe. Dia na melo mak 77. Maksud sakit itu. Maksud sakit. Makanya ayah ni pakai ye. Dipakai ye. La ilaha illallah dengaga mak berhidayah kecuali pungalah Ta'ala. Nareko angka susata. Palisu masih jaku pungalah Ta'ala. Palisu ku pungalah Ta'ala. Ye. Wengarala dayro. Werikadana gurutna. Angka to pandrita pole bone. Ya. Asan nairo to pandritero Abdul Malik Parojai. Ya. Dalam ceramahnya dan dia tulis salah satu buku. Maka deh. Yero idi tahu namo de gagate samandre. Namo de gagate sama pake aja mau pudangi tahu Namo masuk sek aja mau pudangi tahu Mage macam itu punggala Ta'ala. Mage na macam punggala Ta'ala. Nasengalene api sangang. Mage nangka mau pudangi tahu pudang enggak? Iya mau pudang. Mage nasaba angkasan na punggala Ta'ala. Al-Ghani Al-Mughni. Al-Ghani Al-Mughni. Makanya nariko angka susata pudangi punggala Ta'ala. Kadai puangi. Makura kasih jama-jamangi jewe masuk sasi jama-jamangi pudangi punggala Ta'ala. Puan masuk sakaje magai. Melo kaje man dan dia pudangi punggala Ta'ala. Aja na tawin pudang. Ya pun itu pada tarupa tay pudang. Yang menjadi masalah namu angka andrena, namu angka duina, nasatu alena kasiasi. Biasa kiruntu makaro. Biasa. Iku melo angka bantuan. Tapasibu ipa lurah. Angka mana kuro keterangan tidak mampu. Sisa dalam materi mo amaki ulawan ni. Mamotoroi. Angka waramparana, angka duina, mawasa-wasa dalena, tapi tulimere asa kasiasi. Tulimere asa kasiasi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yene yasangi, yene yasangi to dena merdeka sana. Makanya ketika ada sahabat, angka sidi sahabat yero. Angka sidi sahabat maksud sakasi papena dina. Maksud sanyawana. Nakan nai aga sana kumakiro. Maksud sa papena dingi makurang aga-aga. Na megatona bagay sana ro. Megatona pasinga. Weh, meli ak makama jadi aga dui. Tuli ang katoni pasinga Maksud sa papena dina. Aga na pego ya sahabat ye. Aga na pego. Dia na pudangi tahu. Dia na pudangi tahu. Tegil lo. Loi masiji. Loi masiji. Aga na pego. Loi kortuda to lima mak darari ko pungala Ta'ala. Ye nori iruntu ko nabita. Iruntu ko nabita. Kada magi je itu maksud salada pawita ro. Maksud angka di ro sahabat to lo mana mak jamu makares. Magi nang ko kumonro masiji. Tati asere ni. Minda ini mata anas dia pana nasale masiji. Maka kak susah suruh no pungalan Ta'ala kas. Maksud salah ada kaya. Ye maka kewe masirin ani tahu. Masirin ani tahu. Maka dia magi masirin ni tahu. Kade angka ni pasinga Angke pasinga meloy wajar rindrang ro.
Nah dia kagak duit. Dia kagak di. Maksud sakit di. Maksud sama aneh nih. Gangkan nah, ayo nih. Ini mele pamadari ko na bitay. Jadi itu pada ko mega to na merdeka itu. Ini gini kata mega renang nandulin paja itu na merdeka itu. Masuk sama taru. Maka na bita melo ko pak guruan. Ye na mo baca ye. Baca ye perlu doang ye. We kata lu kuele eh. We kata lu to ko raweng mo baca. Insyaallah lepas itu ramu tu. Paja ko masuk sa. Ah, maka dari Nabi tak baca ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajsi wal kasali wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min galabatid daini wa qahrir rijal. Na baca sahabat ye. Na baca ye. Eku ele na baca kata lu. Pur masa paja subuh na baca matong-tong baca. Pur masa paja ngasar hari ke pur masa paja mang na baca siro. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Puang. Melalindrung apole resusai. Nania sara ini nawai. Nih. Wa a'udzu bika minal ajsi wal kasali. Melalindrung apuang. Pole ri malamai. Nania kalasie. Wa a'udzu bika minal bujubani. Puang melalindrung apole ri pelorangi kita torangi. Ya. Wa a'udzu bika min galabatid daini wa karijan. Melalindrung apuang. Poleri na pan rasa-rasa inrang nani na jaja tawe. Na baca. Okko pung Allah Ta'ala na pudan. Ye. Okko pung Allah Ta'ala. Itu nari kota meloda ka pung Allah Ta'ala pudan. Makanya nari kota meloda atong-atong ini. Atong-atong nari kemelodang ina sama magai. Sinin ne rumah salah ta pudangi pung Allah Ta'ala. Ya, makanya nari kemelodang atu lupa pala li magwak. Maka den itamu tu pung akadi matong-atong ini. Matong-atong melodongi. Kakak tu meloda den atong-atong. Biasa ke meloda den atong-atong. Ya. Melodamu tapi dia gaga, dia napenda di mana? Ya, maka deh guru tanari kong kata meloda makaro. Maka deh betuan ero. Pamelo ko malenga pale malenga. Iko pale de to. Iko melo ko malenga, alenga puang. Iko pale de to. Ya. Terserah ini puang. Ya po ko nari ki papala makimi we. Matong-atong ya takwi. Matong-atong ya. Maka deh pung Allah Ta'ala. Innallah yastahi. Maknya puya masiri ka. Masiri kana sepung Allah Ta'ala. Nari kong kakataku melodoang mapala makwe. Lesu limana. Nari kong kana kosong. Masiri pung Allah Ta'ala mitaki. Masiri pung Allah Ta'ala alene. Masiri kana sepung Allah Ta'ala. Nari kong kataku matong-tongi mapala malodoang. Lesui. Nari kong kana kosong. Melo kapalisa kiwi. Melo kapalisa kiwi. Nari kong katau. Lo bolata. Yero kasih. Parelo-relo. Mapala-pala limana makasih kasih. Biasa tuh mompo ya sebodi. Weh, ma perlu ada kasih tahu ya. Masil nyawa mitai. Ya apa tadi kau tahu lo melo ya ada tatomi bawa koro bola tatomi. Melo kadi. Melo kadi. Sestoni kasih dewa andrenya. Tatomi bawa koro dia ada pego-pego tatomi bawa. Biasa tuh di bati-bati. Kali dia natong-natong ini. Angka muru kapang, mandri muru kapang nasaba. Mundur mikro, dia ada pego-pego. Ya. Ya apa tadi kau mapala makasih masanya mata mitai alengi makuto nurupung Allah Ta'ala makuto nurupung Allah Ta'ala. Begitulah yang dilakukan sahabat. Sahabat Nabi tanya akan tengok melodong. Apa yang terjadi? Nah sebab pung Allah Ta'ala na pudang sinin na yung nangi sinin na yung pelodongi lanya ni Susana aga butina lanya Susana pajatoni masara sirunto Nabi ta macawa-cawa. Ya ini itu paling dari koto macawa-cawa. Yan itu ya merdeka. Nariko angkat atau lima tamu saat apa atau dia merdeka itu. Biasa kirun tuh dia nak kena macawa. Ya. Maka itu ahli jiwa. Nariko melo ke malam pesunga. Melo ke malam pesunga. Toli macawa-cawa ki. Toli macawa-cawa ki. Oh kau bola tak kan? Si runtuh ke beneto atau macawa-cawa. Si runtuh ke laki atau macawa-cawa. Anak tayo siya bicara macam-macam. Maka tanama ganja. Ganja. Bu, yan na rin ko si runto ki Bapak Ero. Biasa mo ki macam-macam. Biasa mo. Biasa to ya, mapagkirahira makaro. Yiku tahu na si Pak bicara masing-masing. We, kanya pa kan. Si sana laki na siya bicara, we. Mata musay. Lanya ero cawero. Lanya ero.
Ikut tahu mah besar. Tapi nari ko laki na ni ada din na besar. Biasa kaya hira makaro ni. Na itu malengi dui lakit na. Ni kaya malengi dui. Kan lakit na. Lakit na malengi dui, lakit na makabuaring ibolo, lakit na pendek kita na marajay, lakit na mana? Mahay ko na ko tahu maka basta may namiwada. Isa na lakin na namiwada di gagalanya iro, lanya basta Pada miti nariko ang kapajaba iro, nariko tahu ni ada maka kanya. Sisa nindo na ada, para riko tanindo na. Para riko tole ni ada. Hirang ya makoro. Makanya make. Iko tahu maka kanya ni ada, sisa na nindo na ada. Para ko tanindo na. Hari okurimon roye, todi na merdeka bansani. Todi na merdeka yi. Magay angka susay. Ito 5 susay. Narekomelo kimitay. To merdeka pulek ko to 5 nyamang irita. To 5 nyamang irita to macawa-cawa. Isto ngatongan na tuje. Namo jadi gaga dita macawa-cawa toki. Namo de gaga yan to macawa-cawa to. Macawa-cawa ki. Maka demo to tawe manyama tawe. Daripada dito na gagadui, dito na to bacawa-bacawa. Dia gaga, lanyo mana ni. Maka dia tahu itu masuk satu kan ni. Maksud saya balik boleh kasih. Dia mana nak kena bacawa-bacawa. Melo ka makutani seluruh jamaah. Yero isang bacawa-bacawa marajig ka. Magi pala na biasa mata musa. Maga tali mata musa tahu na dito na marajig isang bacawa-bacawa. Ipakeda bawa timu tajede. Biasa mo ito tahu, kedo timu na sawali ni. Yung masalah ya. Masalah ya. Kedo mo ito muna tapi sawali ni. Kada malasami mangipa. Iko malasami mangi. Ada kagak masalah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Jadi okoy susah. Okoy saranin naway. Ya ini gini ang kata to 5 sara. Jadi maksudnya sih, todi na merdeka itu. Agapi, minal ajasi wal kasali. Termasuk todi na merdeka ya. Aga yero, ajasi wal kasali. Nariko angka to makutu, nani kalasi. Ini gini kita makutu, makalasi, todi na merdeka itu. Nah sabak dega ka to sukses okwe. Dega ka to sukses nariko na boleh tahu. Kala siewe na nekutwe. Tetamu kere. Sinin na tau sukses Tesamu saja rana tatanai. Nariko ka pasompa tatane pasompa Nariko pasompa berhasil tatane mui. Maga waktu tasompa kadai. Waktu tak kasih sompa aja dia gaga. Yalla ga sirie. Poko na sini na jamanya jama mana kuro. Yang penting yang kamu duit. Pasompa yero. Waktu na pajir dia ga ya sakalasi. Dia ga sama kutu. Jadi ni gini kita boleh dulu merdeka tahu. Nareko Pak Galuh makalasi deh gaga. Maksud sama mana tahu itu? Nareko laki makalasi deh gaga. Mega duina tapi cek dem nalet di benena. Laki kalasi tananya. Itu kagak laki kalasi kowe. Mega duina, mega gajina tapi cek dem nalet benena. Cek dem nalet benena. Alemana yang pasang? Oh dia alemana. Kada-kada aja alemana ngi. Taruh sesa. Mage we itoro ji tabe di makun reye. Itoro wita masalah ro. Nareko ka gajita yele mane makun reye. Kisa nama tu melo yellow maka rajin. Maka garo. Makanya tuh orangnya kadi aja maleng mega. Maka rajin ko melo yellow. Maraji ko na melo yellow kadi itu melo jemali pangalibising kadi kamu tuh kapak dimo. Maka rajin yellow. Makanya aja maleng mana ngi. Maka itu isas pura piranda. Hadir jamaah dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, kalau siwi kutu aja lalu tidak boleh. Aja tak boleh. Dia nulis sukses tahu itu. Dia nulis makanya jatuh dari kongka kalasi. Kalasi. Makanya di dalam Al-Quran, tanda-tanda itu munafik. Idza kamu kusala. Tanda-tanda itu munafik. Nari ko masampajangi kutu. Melo masampanja nasampaja. Iku meloi masampaja sih. Iku dede sih. Kusala. Patatomo sampanyangi tapi makutu. To munafik sana itu. Jadi matanda tuh kayak to munafik kali. Ni gini kita melo masampaja iku desi.
Iku makutu-kutu si marjiraji si zaman apa aja si masam aja. Masa wasa si makanya kan betul itu kalasi sana itu takutu sana. Ye. Ni kita makaro maka di pungala tala tanda-tanda temu munafik. Zaman muliakan Allah. Aga pikoro pelorangi kita torangi. Ini gini kita tali tahu cede tahu sih. Dia merdeka itu. Ye, dia merdeka. Makanya riwat tuno ko liampatewe si bawai Nabi Abu Bakar. Watuna tamu kro gua suri itu macubu Nabi si Abu Bakar. Ya pengen tahu Bakar ye. Ye. Kami tahu Magi nami tahu. Angka bali angke pas sapai. Nangka ye Nabi si bawi. Ni sai asad dia ngin Nabi ta. Kadai. Ye sa bako Bakar ngi maka kita otorengi. Kita otorengi. Gangkan tiriwali kasih pusan kadawe. Upano runtuk ide kaga. Pajaki ye. Pajaki tahu. Kamana kita waktu itu padang ye. Ngati padang. Maka Nabi ta napudangi Nabi ta sahabat nih. Abu Bakar nih. La tahzan. Aja mu masara. Innallaha ma'ana. Si bawa ki maka ke pengala ta'ala. Jadi tapi di mana kiadin? Narik kubajena setengah dia kita tahu rengi, ya tabace. Ye. La tazan innallaha ma'ana. Si bawa ki pungala ta'ala. Terkala tu narik tahu ki lanya pungala ta'ala. Biasa narik kita tahu kalau baca masih jaya. Biasa ke dalam perjalanan tanggapan ni tetek dua, seterusnya. Weh, biasa kita tahu orang. Biasa ka boleh compong. Tetek dua lalu ke roh agak sana tu. Agak sana roh peternakannya. Weh, kita tahu orang isa ding. Tahu baca masih? La tazan innallaha mana si baki pungala ta'ala. Paya ka sa di tahu. Tapi mako ki pae, namo tanggapan dia tahu. Magay sinin na wang kay pangunrana ko ro. Sinin na mako ki ang kamana ni pangunrana. May cawa-cawa mana. Sinin na juga mako ki basa makara-kara ang kamana pangunrana mako ki. Iro pangunrana may cawa-cawa mana. Toh? May cawa-cawa mana toh? Dia kakak mata musta koro, macam mana? Angka mana gambaran koro? Calon bupati, calon gubernur, calon agapi, ya megalada koro. Jadi maka kena dari kota kabenamu yang tanggapan ini dia nak metode maka ke. Magi nasaba angka mana nak koro pengunran kage. Mecawa-cawa mana? Makan jak mana? Makan jak mana? Mecawa-cawa mana koro? Jadi hadir-hadir yang dimuliakan Allah. Agap yang terakhir tadi itu. Yang terakhir adalah wakar rijal. Minggalabatid daini wakar rijal. Ia nari itu nariko mega inrang. Mega inrang najada kita we dia itu le merdeka. Dia itu le merdeka. Bukan nariko mega inrang tatu dia le merdeka. Magai masiri kini tatawe. Wanni itu lina wanawe dia le matin romatai. Jadi asoy dia le matin awan ni dia le matin romata asoy dia le nenta kita we. Makin masih riki. Ya masih riki. Ya makanya nariko melo ke merdeka. Nariko kepala indreta aja na mega. Upano pa na mega indretu dia nule merdeka. Aga butin apa? Aga butin nih. Nagande nga panguji Mak bala panguji. Palang-palaki ji. Palang-palaki pak. Tanya tu ba kamu mugande tahu? Tahu mugande? Akadai aga to je pae nalalungi je aga nalalungi keredi iko to mambala na sa yelat to ki matu to leson kasi dureng ang kasi dita ya po ko palang-palangi we matanga ko na jadi mabala makumagi nalalungi keredi tesamo ka jasang keredi inrang jadi itu maka kepak bahasa we sang inrang narobe bahasa na. Ya, kalau bahasa na pahalus makan ngiro. Maka tegi pa sa pule ka mala kredi. De na melo maka pule ka mala inrang. Indra itu. Inrang ngiro. Isang kredi inrang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di mana kehadirin? Di mana ngin? Narekomeno ki mangulo ku pangalan ta'ala. Inni wajjahtu wajahiyah. Melo ki pangulo watakat aja lalu gagalengi wadi halang-halangi ki. Yena tiasa merdeka tu. Jadi sinin na wading halangi ki. Wading halangi ki mangulo ku pangalan ta'ala. Pengupungan.
tatanggal ka mana ngiro, tasaleman ngiro. Makanya wali Allah to marapena pung Allah Ta'ala tuh, dia akan tahu kecuali pung Allah Ta'ala. Yeah. Dan inilah yang dipakai pahlawan kita. Yenor pahlawata, benenge pahlawata riolo, na boleh kita orang, na boleh kalah sih. Inilah merdeka Indonesia. Inilah merdeka. Justru karena ada jiwanya itu, jiwa merdekanya itu, ya, dia namanya tahu, ya, dia namanya tahu. Jamaah dimuliakan Allah. Dan saya sudah bicara dengan yang begitu. Ya, angkaro, ya, tapi beberapa tahun yang lalu dia meninggal. Maka deka, yero ini nari kumelo kilo mamusu pudangi. Yer nari kumelo kilo mamusu, biasa kan kalau mau tahu, biasa kan? Kada ada ifalanya meto nasang. Yer ini nari kumelo kilo mamusu nasang. Lai tembaki lo leta. Lai tembak meto tahu kumelo kilo mamusu lai tembak meto lo. Upano pandai nanda kepelur lo mamusu. Jadi lai tembaki lo tahu lai tembaki lo pasukata, lai tembaki lo. Nari kodin nanda peluru jokar mamusu. Upano pandai muka bangai mati ko matukro. Mati ko. Jadi lai palanya meti saya ngerasa takut. Lai palanya ro. Dan inilah yang dipakai pahlawan teriolo. Pahlawan teriolo yang namanya pahlawan kemerdekaan itu. Semoga isengi pahlawan pahlawan. Isengi pahlawan megalada di Cina. Ia pentingnya sepahlawan dari komega di Cina. Ya, dan mati di dalam, ya mati kor dalam kebaikan itu. Nah sebab kata teriolo perjuangan tapi tidak dianggap pahlawan. Mage detik hidupnya mega mengkhianat. Ya, mega mengkhianat. Dia sepahlawan itu. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, oleh karena itulah si cocok maka kewin ya dalam kehidupan kita sekarang ini di bulan Agustus ini, ya mari kita hidupkan jiwa-jiwa merdeka. Ya, jiwa-jiwa merdeka jangan menghambakan kepada harta kita, tapi hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sarikom mengi di dalam beribadah kita. Ilana kehidupan taye, makanya batita makosiang, makanya batita masa padale, makanya batita ketika ada yang menimpa kita sabara ketero semuanya dihitung sebagai jiwa-jiwa yang merdeka. Jamaah dimuliakan mudah-mudahan apa yang sampaikan kena Pak Barakah Allah Taala. Usiku wa nasabitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.